Jopur e alwora mar Longonot e kar dak lee ma Naivasha ooro kwayo margi ne sirikal mamalo mondo chiel kar dak lee no kaluwore kod medruok e lwenje kind oganda lee kod dhano. Gwenge makale midhiero no gin kaka Mushingiri, Mirera kod Longonot, kendo jopur mag gwengego ywak ni ok gibi yudo yuto moro amora koa e puothegi kaluwore ni lee noketho chamgi ka giywak ne KWS kuom koso konyogi e wang' sa kaluwore gi kaka lee go osebedo ka donjo e puothegi kendo ketho negi chamgi. Gikwayo sirikal mondo okonygi e keto chiel kendo konyogi gi chiemo kaluwore gi kaka puothegi osetho. Sisi tumeishi kusumbuliwa na nyati, zinaingia kwa shamba na zinakuja ile wakati chakula imekuwa. Sasa zinaharibu chakula, tumejaribu kufuatilia lakini hatujapata usaidizi bado. Mimi last year nyati ziliingia kwa shamba zikafagia kila kitu, nikaita KWS siku 3 wakikuja kuangalia vile nyati zinakula vitu. Wakakuja wakaniambia wanakuja tu kuangalia lakini hawana hakika kama wanalipa. Sasa vile mnaona upande hii na upande hii tulikuwa tumepanda sana tukifikiria tutafuna mahindi na maharagwe na sukuma. Nilikuwa niko na demu hapa, nilikuwa nimepanda sukuma ndio niuse hii mwezi wa 8 kukiwa na. Mimi nataka tu serikali tusaidie maneno ya kuongea hiyo manyati. Yaani bali wanakaa iko wenye wanaenda kulisha mang'ombe huko na makondo na nini. Sasa ndio siku inapotea inakuja pandi. Sasa manyati na ng'ombe haisi vielekana pamoja.